super duper premium, full kayu Nagasari, aksesorisnya tanduk, ring dan squatnya duralium, mantap. Berbahan baja per Willys, finishing satin polish, stok removal ini ya guys, stok removal, sangat presisi, tebel banget, garapannya cukup rapi, mantap betul ya. Kita tes ketajamannya. Mantap, halus banget. Sangat mantap. Wishlist tisu, double tisu, sangat halus. Mantap. Di selembar tisu yang dibagi dua. Oke. Tipis banget. Oke. Halus. Di plastik cap sari, paling tebal, paling ulet. Di atasnya cap tomat ini, kalau ketebalannya, keuletannya. Halus. Sangat ulet ini padahal plastiknya, jenis plastik ini. Mantap. Mantap banget ini. BG finishing pakai BG. Silahkan diorder buat gacuan ataupun koleksian. Mantap banget. Full kayu Nagasari 30 cm baja per Willys. Mantap.